ukomoka ku bunebwe bw'abanyagihugu ndetse ngo no ku bayobozi bamwe na bamwe badakunda igihugu cy'u Burundi. Evariste Ndayishimiye rero yabitangarije mu muhango yararimo nko kwizihiza umunsi wahariwe umurimo nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye yabitangarije mu ntara ya Kayanza ubwo yari yitabiriye umuhango wo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umurimo. Ubwo rero yagezaga ijambo ku mbaga cyangwa se ku baturage bari bitabiriye uyu muhango. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko ubukene buri mu gihugu cy'u Burundi buva ku bunebwe ngo bw'abanyagihugu ndetse navuga ko ariko kandi ngo hari ngo n'abayobozi bamwe usanga bakora akazi ngo bya nyirarushwa nyamara ariko mu by'ukuri badakunda igihugu cyabo ndetse batanacyifuriza ibyiza, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Gusa ku rundi ruhande uhagarariye abakozi mu gihugu cy'u Burundi Celestin Nsavyimana yabwiye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko leta itabongeje umushahara. Yatangaje ko nyine mu gihe leta itabongeza umushahara bigoye ngo ko u Burundi bwava mu bukene ngo bubwugarije. Icyakora uyu muyobozi yemera ko ngo hari abakoresha bagifata gahunda yo gukoresha ikimenyane mu kazi ka buri munsi, bityo rero ngo bigatera umusaruro muke mu kazi, ariko kandi ngo si cyo kiri imbere mu gukurura ubukene, ahubwo ngo umushahara muto ngo niwo nyirabayazane w'ubukene bukomeje kugariza u Burundi. Umunsi mukuru w'abakozi wizihizwa tariki ya 2 Gicurasi buri mwaka, ubusanzwe ufite inkomoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho mu mwaka w'1886 amashyirahamwe y'abakozi yakoraga imyigaragambyo asaba ko amasaha y'akazi yaba 8. Iyo myigaragambyo rero yahitanye abantu benshi bitabye Imana, ariko icyo baharaniraga bivuga ko cyaje kugerwaho. Naho rero uwo munsi ukomoka muri Amerika, abanyamerika bo bivuga ko bawizihiza ku munsi wa mbere w'icyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa Nzeri, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Gusa tugarutse gatoya mu Burundi, perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye si ubwa mbere yumvikana cyangwa se avuga ko iby'u Burundi ndetse n'ubukene bwabyo atabyitayeho. Ni mu gihe yatangazaga ko cyangwa se yabwiraga abarundi ko bagomba gukora kuko nawe ngakora, ndetse ngo bakanizigamira ibizabatunga nk'uko nawe abigenza. U Burundi rero bukaba buri mu bihugu bikennye cyane ku mugabane wa Afurika, nk'uko amakuru akomeza kugenda abitangaza. We rero udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, tugushimiye uburyo ukurikira amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Ni umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye kuri wowe. Rero mu gihe waba utarakanda subscribe cyangwa se abone, aho ndavuga bitewe n'ururimi ukoresha, ko wakandaho maze ukazajya uba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Tukugezaho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho twibanda ku makuru aba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko tukakubwira amakuru aba arimo aravuga ingingo z'ingenzi zitandukanye nk'amakuru ya politike ndetse n'umutekano, by'umwihariko hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ndagushimiye rero wowe udukurikira uri hirya no hino hatandukanye, komeza ugubwe neza, amakuru yacu nakagaruka. Turagushimiye, Nyagasani akomeze kubana nawe.